Da li 4 godine od početka rata u Ukrajini svet ulazi u novi sukob, ovoga puta u Persijskom zalivu? Zašto je Srbija baš sada pozvala svoje državljane da hitno napuste Iran? Kakve su procene kada bi Amerika mogla da napadne Irak? Kakvo je stanje na ratištu u Ukrajini? O tome razgovaramo sa vojnim komentatorom Vladom Radulovićem. Mi pričamo o velikoj mogućnosti zapravo da izbije novi sukob, veliki sukob u svetu, u Iranu, do tog napada Amerike na Iran. Evo, dakle, 4 godine je od rata u Ukrajini. Dva ključna elementa. Jedan raznih nekih savjetnika i koji savjetuju tako, pa onda su predviđali neke rokove, ovoliko sati i onoliko. Vrlo je jasno bilo. Dakle, operativne sposobnosti nisu bile dostignute, sada su dostignute. To je jedna stvar. A druga stvar je, nije još uvek stigao nosač aviona doba Izraela, to je drugi, Gerald Ford, onaj koji je najpotentniji u Sjedinim Američkim Državama, dakle u njihovoj ratnoj mornarici. On jeste u istočnom Mediteranu, odnosno plovi istočnim Mediteranom, sada već možda je tu negde i na sredini, nisam jutros gledao dok sam dolazio kod vas, ali ono što je interesantno jeste da će on noćas, odnosno rano ujutro bi trebao da dođe zavisi kojom brzinom plovi. I poslednje što je bilo, što se moglo pratiti na otvorenim trekerima je negde 18 čvorova bila ta brzina. To je na ulazu u istočni Mediteran, kada se na trenutak samo uključio taj AIS. Očekujem dakle da do sutra ujutru on bude na taj način dodatno zaštiti Izrael ili će se zapravo preko Sueca pridružiti udarnoj grupi nosača aviona Lincoln koja se već nalazi neko vreme u blizini Irana, odnosno u Omanskom zalivu, u Arapskom moru, Indijskom okeanu, zavisi od trenutka do trenutka. I to su zapravo te dvije ključne stvari. Sve ostalo kada pogledate, interesantno je da je došlo do premeštanja određenog osoblja, dakle nešto u Evropu, nešto je vraćeno iz Sjedinjenih Američkih Država, pričam na američko osoblje, iz određenih američkih baza i sa druge strane, boga mi ponovo je uporno ovih dana pomenjen tu jednu bazu u Jordanu, koja je jako značajna i važna zato što je Jordan dovoljno sklonjen, odnosno udaljen od Irana, iako Iran ima mogućnosti, dakle, sa svojim programom balističkih raketa da vrši dejstvo i oni su to negdje i rekli i po ovoj bazi, ipak su procene da tih raketa nema dovoljno, procene su da se može sprečiti, jel tako, odnosno da možemo imati uslovno neku kontrolisanu štetu, ajde iz njihove perspektive, pretpostavljam da oni to tako tumače. I sa druge strane, jedna od baza u Saudijskoj Arabiji. Damo u slučaju da je ideja da se ovaj nosač aviona koji je na putu zadrži tu negdje kod Izraela, ali sa druge strane imam prosto neku obavezu da pomenem i ovaj drugi kanal koji se zove diplomatija. Dakle, ta komunikacija nije u potpunosti zamrla, iako ja razumem sve argumente, dakle, velika mašinerija je pokrenuta. To prilično košta, izdvajanja sredstava i tako dalje. Ne možete na kraju krajeva da imati negde u vidu da, uslovno rečeno, dođe do neke vrste, ajde da kažemo, kompromisa, gde će nešto Iran da ispali, pa će to da bude presretnuto i oboreno, gde će Amerikanci nešto da ispale, pa će nešto da bude presretnuto, nešto će, ja uvek volim malo da se našalim, pa da kažem, polupa tamo neke planine ili neke komplekse koji su već napušteni ili razoreni i da se onda prikaže, evo, mi smo izvršili udare, to je onesposobljeno, Iran će da kaže, mi smo pokazali zube, ne može niko više da udara na Iran i da se na taj način to sve, da obe strane suštinski budu zadovoljne i izađu sa što manje štete, ajde uslovno rečeno, iz ove situacije kakva je sada. Da, pretpostavljam da ovo o čemu ste... Informacije do kojih su naše država, i to u jednim imenom, da nazovem, došle, upravo bazirane na tome. I onda ću, nisam vam ja bez razloga na početku priče pomenuo one neke ranije najave. Kažem, savjetnici i neki stručnjaci, oni imaju očigledno neke svoje informacije, ali informacije na terenu su malo drugačije. Sada su oni takve kakve jesu, tako da mogu da razumem. Opet kažem, sve vreme to nije spirala, ta eskalacija, često ćete čuti. Dakle, gde vi kontrolišete ipak kako se situacija odvija, ne popušta, dakle imate kontrolisane, dozirane pritiske, pretnje, odgovore sa jedne i sa druge strane, ali sve vreme ide diplomatija, sve vreme idu ti neki, da li preko Turske, da li preko Omana, da li preko nekih vojske, je izašao i rekao, za mene izuzetno važnu stvar, a kažem, čini mi se da to svima promačnije, menjamo vojnu doktrinu sa defanzivne na ofanzivnu.
I to je suština poruke koje je Teheran poslao i ona prati sve ovo o čemu sam govorio. Da li Iran ima kapacitete? Ima. Oko toga dilema uopšte nema. Pitanje, ono što je znak pitanja, koliko dugo bi on mogao da izdrži, jer Bela kuća kaže mi smo spremni da uđemo u sukob od više nedelja ili koliko već treba i u tom smislu angažujemo borbene kapacitete i efektive. Naravno, neće iz Teherana reći, pa mi to nemamo. Ne, i oni će da kažu i mi smo spremni, ali pitanje je zaista koliko toga ima. Balistički program jeste onako prilično dobro razvijen iranski, oko toga nema ništa sporno, ali kažem na kraju krajeva pitanje je šta su uspeli da zanove. I postoji ovdje još jedan segment koji je također značajan. Dakle, Iran primenjuje jednu specifičnu kombinaciju, dakle, u toj svojoj odbrani pre svega. Dakle, on koristi pored sistema protivvazdušne odbrane, to nije sporno, dakle, pre svega onih ruskih, ali i onih koje je Iran sam razvio na različitim daljinama, dakle, mislim i po daljini i po visini, ali sa druge strane, ukoliko jeste, pa onda mogu malo i da razumem zašto Amerikanci još uvek kalkulišu i čekaju. Nije dobro da vam, mislim, ako vam je takva tehnologija pala u ruke, ali to su neke informacije koje su se pojavile, pa ćemo da vidimo šta će biti. Da. Kad raznim ovim faktorima vojnim, ali mnogi kažu da je faktor Epstein također vrlo bitan u... Su krenuli, ovri Evropljani kukaju, svi pričamo o Grenlandu levo, desno, Madura jednog niko ne pominje uopšte ni gde je, ni šta je s njim. Kad su ovi Evropljani rekli da će da kupe naoružanje od Amerikanaca i da pošalju snage na Arktik, onda su Amerikanci rekli... Kad su ove vojne teme u pitanju, mislim, Trump sada neverovatne neke ideje ima. Rekao je pre 2-3 dana i da će tražiti od vlade da otvore dokumenta o vanzemaljcima i to isto zvuči kao banalno, ali zapravo ne mora da znači, jel? Da izlazimo, da. Pa da... Ajde u jednoj rečenici. A što svetske javnosti, to sasvim sigurno. Ja bez razloga pomenuo priču oko Madura i... Da. Da se pozabavimo i Ukrajinom, naravno, budući da jeste 4 godine od početka tog rata 1000 ukrajinskih vojnika je stradalo u ovom sukobu, a prema procenama ukrajinske strane 168 ruskih vojnika, 168.000 ruskih vojnika je stradalo u ovom sukobu. U posljednjim satima bio je ovaj veliki napad dronovima. Šta se tamo sad dešava? U samom startu odmah da se dogodi od onoga što je realno, a za ovu drugu onda prebaci njihovo i plus prebaci sve svoje. Dakle, to radi jedni i drugi i nije sporno. Da, propaganda, da. Apsolutno. Međutim, ovdje postoji također od prvog dana konstantna greška u medijima, ne samo kod nas, dakle, odnosno u tom trenutku više ne možete da računate u borbi. Dakle, to su vam poginuli, to su vam ranjeni, povređeni, to su vam zarobljeni, to su vam nestali, to su vam dezerteri. Dakle, to su ljudi koje vi nemate tu na brojnom stanju i ne možete da ih dovedete sutra da vam budu tu. Zato su te cifre na iako su, dakle, nema dileme oko toga da su stradanja ogromna, kapa tamo, nova groblja, to su nepregledna polja sa ruskim zastavama, sa ukrajinskim zastavama. Kad pričamo o tim sukobima, retko pričamo o žrtvama. Dolaze mudžahedini, dolaze plaćenici sa Kavkaza, dolaze iz Afrike plaćenici, ratuje Wagner i tako dalje. Kažem, bilo je, ali prosto rat je takav kakav jeste. Takav front koji niko nije mogao da zamisli i mnogo toga je i taj 24. februar 2022. godine promenio i u Evropi, ali i u svetu i po pitanju te vojne misli i po pitanju, pa čak i u teoriji i obilo se o glavu i pominjali smo nekoliko puta, razgovarali smo o tome da neće biti više tih velikih frontalnih sukoba, da se sa zalivskim ratovima završila ta neka priča, pa ta avantura u Gruziji, Južna Osetija, Abhazija i to što je bilo, pa ajde, to je nešto. Zato sam i ja iskoristio taj termin koji vidim da pominjem, pa kao neka ruska avantura. A kada pogledate od tog neuspelog pokušaja kontraofanzive, odnosno napadne operacije dole na tom južnom delu bojišta Velika Novosilka Orihiv, dakle na širem prostoru Ukrajinaca 2023. godine. Od tada Ukrajinci suštinski do pre nekih mjesec dana nisu imali gotovo nikakva teritorijalna napredovanja. A i ovo što je bilo proteklih mjesec dana, dakle pominje se ta neka cifra od nekih 210 kvadratnih kilometara, dakle na toliki front. Pazite, u jednom trenutku taj front je bio preko 2000 kilometara. Samo južno bojište je bilo kao od Beograda do Ljubljane, a to je samo južno bojište bilo, preko 500 kilometara. Strašno, da. Ali sad ako pričamo o tome da izvesno da će napad na Iran da usledi u narednim danima, koliko je izvesno da bi mogao mir da dođe u Ukrajinu u narednim nedeljama i mesecima?
Da je to realno, jedna i druga strana su rekle da su spremne. Isto kao u slučaju Irana i Sjedinjenih Američkih Država, da su spremne da ovo potraje. I Ukrajinci i Rusi kažu i nedeljama i mesecima i samo po sebi. Evropa onda tu kaže pa evo mi smo ugroženi, Rusi će krenuti dalje. A ne znam kako mi se krenu dalje kad još nisu za... I jedna i druga strana čini se da imaju jako malo prostora za postizanje kompromisa. Rusi su, čini mi se, tu određene stvari onako malo su popustili jer su rekli, oni su prvo je bilo 4 teritorije koje su uključene Ustavom u sastavni deo Ruske federacije. O Krimu se ne razgovara, to nije tema. Dakle, onaj deo koji mi od te 4 teritorije ne kontrolišemo, odatle da se ukrajinske snage povuku, pa ćemo, to vidimo, otvara se ova priča oko pokušaja ubistva Zalužnjeg, sa onim intervjuom će doneti. Iz te perspektive čini mi se da smo mnogo bliži, ajde da, iako su postojale nade i očekivanja da se možda prije ovog 24. februara nešto postoji. Čini mi se da smo... Danas. Hvala mnogo. Pričat ćemo sigurno još narednim danima, nažalost, o ovim temama.